ब्रिटीश चली स्कारलेट किलिंगाचे केशीत चिल्ड्रन्स कोर्टान 23 सप्टेंबर 2016 दिसा सॅमसन डिसोजा आणि प्लासिदो कार्वालोक निर्दोष सोडिल्ले. 2008चे 18 फेब्रुवारीक 15 वर्सांचे अल्पवयीन स्कारलेटाची बॉडी हणजूण दर्यावेळेर मेळिल्ली. सीबीआय ह्या निकाला आड हायकोर्टात गेल्ली. शुक्रारा सीबीआय आणि बचाव पक्षान तांचे आर्ग्युमेंट हायकोर्टाक बरोवन दिले. Arguments have been concluded and the written synopsis have been filed. Now the matter has been closed for judgment. So after a scrutiny of all the verbal arguments and the written synopsis, the Honorable Court will make a decision on it. प्लासिदोन अल्पवयीन स्कारलेटाक ड्रग्स दिल्ले आनी सॅमसन स्कारलेटा बरोबर निमाणो दिशिल्लो म्हूण सीबीआयन आर्ग्युमेंटात दावो केला. स्कारलेट ड्रग्साक लागून शुद्धीर ना म्हूण खबर आसून सुद्धा सॅमसन ताका दर्यावेळेर तसोच सोडून गेलो असोय सीबीआयन दावो केलो. ट्रायल कोर्टान म्हत्वाच्या पुराव्यांकडेन स्टेटमेंटांकडेन आडनदर केली म्हूण सीबीआयचो आर्ग्युमेंट. Here the basic case was that these people had given her narcotics, she had been assaulted, and subsequently her dead body had been found. Now whether she died because of somebody's intention, right, or it was due to a negligence or the other factors. So these were the technical aspects of law which had to be examined. Now the evidence which sort of disclosed these particular facts has to be looked at from a technical point of the Indian Evidence Act and the Criminal Procedure Code. So that has to be appreciated and which will be done by the High Court. स्कारलेटाच्या मरणाचे प्रकरण नॅशनल मिडियातूय बरेच तेंप गाजले. इशू ब्रिटीश दुतावासानूय लावन धरिल्लो. आर्ग्युमेंट आयकून हायकोर्टान निकाल राखून दवरला. गिमाची सुटी 6 माया सावन सुरू जाता. ताका लागून घडयेन निकाल फुडल्या सप्तकात येवंक शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.